Mũmbunge wa Ekuru kaunti-inĩ ya Meru no Elizabeth Kairemia Karambu no rĩtie antu patikainyiirwe ni mathina ja mathugania kĩrĩa kĩrĩ kĩgomano kĩetithia baba iskiri kagita karaba kwandaga mĩtĩ Kairemia ugĩte nthuki mbithi baingi kinya nĩ bo bonekete kuinyirika ni untu bubu na atarĩte nandi antu kwaragia ndĩra bari na mantu ja kubachumbura. Muthuri Muriuki na ripoti ije. Mũmbunge wa Ekuru kuma kaunti ya Meru no Karambu Kairemia muthenya na Arua akĩarania na ikundi kia ikoki kagita karapo kaimwitene kwanda miti na gwite kwina gitumi kinene muno mboi mbithi kutha bagichumire na kwaria kagita kara muntu aretho na thina mathuganio nontu yara maingi antu muntu kiongo keja kethira gitebui muno nontu wa stress no to stress integurune nontu stress ne etai ka depression nande ka muto yukuruka bwega eno so akona akithithia mantu jara jate kuthithwe bangi ende itokuga kwena sibitari nyingi na kwena guntu gokwinge kora muntu omba gwita kenda arerwa nontu jara maingi ou ikoke kugira tubonge ingwete kiato bweri kubonga that means kubonga riuga na Kemero itwaranirie ikiete muona Ekuru bate kwa jo mono nontu bakaraba kiaranairia ankuwe nya yuthi aranirie ni bofunguke ubokwirwa isibitare boruoke kenda baraniria mantu jotha nontu tira thina ikoro thira no twe tukamenyora tukamanage thina iu ndikia antu babethe ndakana ari bara bejirite twikona kwina gap ke gutetheria antu bara bena murimo jojo gwishiria kana murimo jwa mathugania sana sana ushago kana naja ntore ne chetu tuona antu bedro bena thina chia mental health tukauga barogi kwa mtura mwitere kwa mtura muthitherie ende turejire kwira antu imorimo tajonge I disease tu antu beje twaranirie ke tuambeire kwanza mbere mako prevent mtu atekaone thina eu na kethira ne kinyete kiwango kireke gwikwa sibitari na treatwe kethira depression nontu kwina professionals kwina psychologists kwina psychiatrists tugeria utethanie twin akiuga murimo jojo thina mathuganio ni murimo jiburi gutegera muno ndene kaunti ya Meru nontu antu baba ingi bena juu na batikumenya na kaunti bwawe nandi nikagita kara mtu aronekana na murimo jojo akethwa kimenyerwa ekyo kuga wona muntu wajetwe ukamutejera please mojokie ketha imbajwe chobi ketha imbajwe drugs kambajo kona muntu na urukire bwega aikwe sibitari irio na nya thirikari icio tukuririra thai kenda twithira twina branch ya Mathare o county kenda antu bona antu kwi agwita sibitari kwa hiyo nkuburomba tuwatanire njara tu treat antu babetu na dignity tubende tubaike sibitari na tubamenyere untu tekwenda kwao. It could be you, it can be me. Na itogweretu nontu ntuko ithato tugwetithia baisikiri kuma Nairobi mwanka Meru na twathithia campaign for 3 good days na partners betu mwanka mheshimiwa wetu Mama Safi na itukoromba inya media nontu batutetheretie sana ku spread the gospel na ku spread awareness mantu jara tukuthithia twendere kugwatanira na gutetheria nthiguru yetu ku fight mental health issues. Nkiripotera Wuru Weekend mbeta Muthuri Muriuki.